Munsi w'ubusa imirwano yakomeje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa 23 bakomeje gutana mu mitwe. FARDC ifatanyije na Wazalendo irimo irarwana mu myanya igiye itandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yakomeje muri izi ntara uko ari ebyiri. Turasuzumira hamwe ibice bikomeje kugenda biberamo imirwano ni mu gihe umujyi wa Bukavu byamaze kumenyekana ko itsinda rigari ry'abaturage ririmo rirategura imyigaragambyo yo kwamagana bagize umutwe wa 23 ko bava burundu kuri ubu butaka bw'uyu mujyi wa Bukavu. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo kiritegura ibitero karundo akarabutaka bigomba kugabwa mu mijyi irimo Goma ndetse na Bukavu, imijyi fatizo iri mu biganza by'umutwe wa 23. Mu yandi bakuru amaskuba yamenyekana nuko kugeza kuri isaha umutwe wa 23 waramukiye mu bikorwa byo gushimuta abaturage barimo urubyiruko ndetse n'abagabo bakiri bato bagomba kwerekezwa mu bice bigiye bitandukanye bakajya guhabwa imyitozo bakarwanira umutwe. Ibi byose ngo bikaba ari intandaro yo kuba abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe bakomeje kugenda basiga ubuzima mu mirwano imaze iminsi cyangwa se mu bitero byabaye birimo ibitero by'indege. Ibi bikaba byarashegeshe ku buryo bukomeye cyane abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23. Reka dore muri teritwari ya Rucuru ari kuvugwa imirwano ikomeye cyane kandi ikomeje guhitana benshi mu mubare w'abagize umutwe wa 23, bikanatera iki cyo kiri gutuma cyangwa se kiri kuba intandaro y'ishimutwa ry'abantu bakajyanwa muri uyu mutwe. Ni Rucuru imirwano yakomeje kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 2025. Makuru avuga ko Wazalendo CMCFDP yakomeje gutana mu mutwe wa 23 aho bita Ibumbasha. Aka gace kukaba kabayemo imirwano ishyushye cyane. Imirwano yakomeje kuri uyu wa gatanu tariki 17 Ukwakira 2025 mu midugudu ya Bumbasha, umudugudu uherereye muri grupuma ya Bukombo, imwe muri grupuma zimaze iminsi ziberamo imirwano ku buryo budasanzwe hano muri Shofero ya Bwito. Imirwano ikomeje kubera muri Shofero ya Bwito ibasira ibice byo muri Bukombo, imiratuma abaturage benshi bakomeje kugenda bava mu byabo. Ni kamwe mu duce two muri teritwari ya Rucuru ni mu majyaruguru ya Kivu. Ni imirwano rero ikomeje kuba ushyamirana hagati y'umutwe wa 23 ndetse ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo, aho ngo mu by'ukuri bariteguye gahunda yo kurwanya CMCFDP Wazalendo, gusa bakaba bakomeje kugenda birwana nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abitangaza. Bagize umutwe wa 23 ngo barashinja Wazalendo gukora na FDLR, gusa Wazalendo ikaba yitandukanyije n'ibi birego by'umutwe wa 23. Imirwano yongeye kumvikana kuva mu masaha ya kare muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none nk'uko bivugwa. Umutwe wa 23 nibwo waje kugaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo CMCFDP ndetse ukaba wavuze ko ngo aho wagabye ibitero hari na FDLR, gusa Wazalendo uko ndimo mbikubwira ikaba yavuze ko itegeze ikorana na rimwe na FDLR. Aba bakaba mu by'ukuri bagabye ibitero aho bita Bumbasha, gusa Wazalendo ikaba yakomeje kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka kugeza izi saha ubwo twinjaga muri studio. Wazalendo yari kiri mu birindiro byayo. Umuturage yagize ati rero nibyo habaye imirwano kuva mu gitondo, abantu bahungiye mu yindi midugudu kubera ibyo bitero. Mu by'ukuri ngo bikaba bimaze hamaze icyumweru kirenga hari umutekano muke muri imyanya biturutse ku masasu akomeza kugenda yumvikana guhanahana umuriro hagati ya Wazalendo ndetse n'umutwe wa 23. Umudugudu wa Bumbasha ahabereye imirwano hereye mu birometero bikeya cyane uvuye hagati na Mweso muri teritwari ya Masisi. Ibice nabyo kugeza uyu munsi utavuga ko bituje bitewe n'imirwano n'ubundi. Imiryango myinshi yimuwe yahungiye kandi yakirwa by'agateganyo n'abaturage bo muri ibi bice, mu bice nyine byagaragayemo umutekano. Abaturage rero bakaba bakiriye bagenzi babo mu ngo zabo mu rwego rwo kubaha aho baba begetse umusaya. Ikibazo cy'ubutabazi kandi kiracyari ibibazo bikomeye cyane, no kuvuga ku bagenda bahungira hano imbere mu bihugu bitewe n'ibibazo by'ubutabazi rero ndetse mu matsinda ya Bukombo bikaba bikomeje kuba ingorabahizi, aho abahunze bavuga ko bifuza imfashanyo yaba ibafasha, dore ko imiryango imwe n'imwe ivuga ko ubuzima buri mu kaga. Kubura ibyo kurya, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'ubuvuzi birimo biraba ingorabahizi bishobora gutuma indwara nka kolera zongera kwaduka mu bice birimo biberamo imirwano. Akaba ari muri urwo rwego abaturage bakomeje kugenda basaba yuko niba hari icyakorwa kugira ngo
babashe guhabwa ubutabazi. Guverinoma yabikora vuba cyane bidatinze, bita amazi atararenga inkombe ngo bigire ingaruka ku batuye hano muri ibi bice. Bakaba rero mu by'ukuri basaba leta ndetse n'undi uwo ari we wese washobora gutanga ubufasha ko yabikora mu maguru mashya. Hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano yakomeje kumvikana muri Nyiramariba ndetse ni muri teritwari ya Rucuru, kandi nanone hagati barwanya umutwe wa 23 na Wazalendo CMCFDP. Imirwano rero nibwo yaje kuba, ndetse guhanahana umuriro hano muri aka gace naho bikaba byumvikanye, aho mu by'ukuri amakuru avuga ko 23 ari yaje kugerageza kwigasira ibirindo bya Wazalendo. Urusaku rw'amasasu rukaba rwateje ubwoba mu baturage mu midugudu yagiye iberamo iyi mirwano. Birashoboka neza ko hano nanone abantu bashagunga ari benshi biturutse kuri imirwano imaze iminsi iba, ariko ngo bikaba nanone nkuko byabaye n'ahandi. Aha nanone ari ikibazo ku baturage bagiye bahunga imirwano. Patrick Muyaya mu kiganiro yavuze ko inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabereye i Nairobi isa n'umwijima, ndetse uyu muvugizi wa guverinoma ya Kongo avuga ko ibi ngibi bidakwiye kwihanganirwa ku biri gukorwa nyine na Joseph Kabila. Anavuga ko anahetse uyu mutwe wa 23 ukomeje gutuma benshi bava mu byabo bagahunga, ndetse imirwano nayo ikaba ikomeje. Ni byinshi yagarutseho, ariko reka twikomereze n'amakuru y'urugamba ndetse nuko bikomeje kugenda byifata. Mbere ko twerekeza mu mujyi wa Goma, kangubwire yuko kuri ubu ngubu byamaze kugenda bimenyekana nanone ko imirwano iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo irimo iragira ingaruka zikomeye cyane, nkaho muri teritwari ya Walikale bigaragara ko imibare y'abavanwa mu byabo ikomeje kugenda kurushaho yiyongera. Ibi kandi bikaba biri no kugaragara muri teritwari zirimo na Masisi, ko abava mu byabo umunsi ku wundi barushaho kugenda biyongera. Amakuru avuga ko ubu ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kwimurwa muri Masisi ndetse na Walikale. Abantu benshi cyane barimo bahunga imirwano hagati y'umutwe wa 23 na Wazalendo. Imirwano imaze iminsi 4 mu turere tugiye dutandukanye duhana imbibi, ndetse amakuru akavuga ko mu gace bita Ihana hano hagaragaye umubare w'abaturage benshi cyane muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. N'imiryango igenda ituruka mu matsinda arimo Bashari Mukoto, agace ko muri Masisi aho bahungiye muri Mutongo, abandi bahungira muri Misheshe ndetse no mu yindi midugudu ikikije aka gace ka Bashari Mukoto. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi barahunga imirwano, uko amakuru aturuka muri aka gace kubimuwe abitangaza ngo abantu barimo baragenda bacumbikirwa na bagenzi babo uko bashoboye, ariko hari hamwe bidashobora gukunda bakajya mu mashuri, amatorero, ndetse ngo bakaba bafite ikibazo cy'imfashanyo n'ubutabazi. Umwe mu bayobozi bo muri aka gace akaba avuga yuko kugeza uyu munsi abahunga barimo barushaho kugenda biyongera, ndetse imiryango ikaba idafite ubushobozi, akaba ariyo mpamvu batabaza. Ugereranyije ngo mu ngo zirenga 1000 abantu bimuwe mu by'ukuri bava mu matsinda agiye atandukanye, bikaba bigaragara ko nabo bibarenze ubushobozi. Hakwiye ubushobozi bwisumbuyeho kugira ngo abaturage babashe kubona ubufasha, ubutabazi ndetse n'ibindi bintu byose nkenerwa. Mu mujyi wa Goma kuri ubu amakuru avuga ko haramukiye ibikorwa bitari byiza. N'ibiki biri kuvugwa mu mujyi wa Goma? Uyu mujyi wa Goma, abatuye uyu mujyi baravuga ko bahangayikishijwe ku buryo bukomeye cyane n'ibikorwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zifata abaturage zibajyana mu bikorwa byo kwigira inyeshyamba cyangwa se kwigomeka. Abaturage bavuga ko kandi mu bikorwa 23 irimo ikora kugeza uyu munsi mu gitondo cya none tariki 17 urubyiruko rwinshi rwo mu gace aho kitwa Ngangi rwafashwe n'inyeshyamba za 23, by'umwihariko ariko ngo bikaba byakozwe mu rukerera rwa kare cyangwa se amasaha mu gitondo. Umuturage utuye mu gace ka Ngangi ya gatatu agira ati mu gitondo cya kare ahagana ku isaa 11 za mu gitondo byari ibibazo bikomeye cyane. Igitoro cyagabwe na 23 bajyanye abasore ndetse n'abasa n'abasore, abagabo bakiri bato. Uwabivugaga avugaga ati
njye n'umubyeyi wanjye w'umumama wamfashije kugira ngo nshobore kuguma ahangaha nihishe, ati nishe mu cyumba cyanjye ndaceceka rwose. Uyu musore ngo yihishe munsi y'uburiri, ariko we akomeza avuga ko yabashije kubitoroka, gusa ngo ibiri kuba biteye ubwoba kandi ngo biri kuba mu duce twinshi, ndetse ngo ibitero bijyanye n'ibikorwa birimo birushaho kwiyongera, aho urubyiruko rurimo ruragenda ruzimira nta bimenyetso, kandi imiryango yabo ikaba irira ikihanagura, kuko ngo ibi bikorwa mu by'ukuri, ibi bikorwa abagendeyemo batagaruka, aho ngo bagenda bakaba bajyanwa mu mirwano. Uyu mutwe wa 23 wahanganyemo n'ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero biri kubera mu mujyi wa Goma, bikaba bishobora guteza ngo uruntu vuba mu minsi iri imbere, abaturage bagatangira kwamagana ibikorwa by'umutwe wa 23, ndetse ngo ibi bikaza bisatira n'irindi tsinda rigari ririmo riragenda rivugwa mu mujyi wa Bukavu, kabone nubwo bitaratangira, rishobora gutangiza ibikorwa by'imyigaragambyo ku mutwe wa 23 mu kuba wasohoka muri uyu mujyi wa Bukavu. Ngo ibi bishobora kujyanirana vuba bidatinze na hano mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Reka mbashimire cyane, mabwire ni mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubana natwe aho muri mu bice bigiye bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Uganda, Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, hano mu bihugu by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ndetse kandi usibye mwe n'abandi bari muri Afurika rusange, bari hanze ya Afurika, mwese ndabasuje kandi mbifuje kugubwa neza kuba mwamfasha umwanya wacu ndetse n'umwanya wanyu mugakurikirana ibi biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho ku biri kuvugwa niba mu Burasirazuba bwa Kongo, iby'agaciro kandi n'iby'ingenzi. Ndabasaba gukomeza gukanda subscribe, share, nyunganizi ndetse n'imitima muri comment, babwira nti turaza gusubira amasaha ari imbere turana n'ibindi babigezweho. Nge mwumvaga kuri izi mikoro yari Bosco Mutaramo cyane, iyi ni Bosco Official. Ciao ciao, hasta la vista.